Dear Gan, welcome in the Leskovac. I am sure that your 10 million euro that you take in my town is good decision. I am sure that... Continue the joke. 200 people who take a job in my town, it's very good business for Leskovac and for your company. I am sure that in the future we have good friendship, and for next 2 or 3 years we can open Capital Park number 2. Welcome in Leskovac. Može, a? Dobar dan i dobrodošli na kanal televizije Leoni. Ovo je prva proba i odmah nije bilo dobro. Znam da... A? Dobar dan i dobrodošli na kanal televizije... Ali najče sad što neću ni ovo od Bog da kažem. Sa... Sve kraće i kraće. Čekaj, nema veze, nema veze. Ali nema... Dobar dan. Dobar dan. Doviđenja. Abe, da li moguće, više, čekaj. Dobrodošli na... Izvinite, može samo da snimimo, pošto imamo prvo... Aj, molim vas, samo pošto... Čekaj, jao... Ajde, čas. Tako da ću vam vrlo... A bre, daj bre, jebote, sad već preterujem, jebote. Kaži. Nema ni mojega. Ne mogu. Ma daj be zebi ga više be, ajde da snijem, da ispušim cigaru. Dobar dan i dobrodošli na kanal televizije Leoni. Znam da gledate da li je to ta košulja sa špice, tako da ću vam vrlo brzo odgovoriti da jeste. 300 kinte kod Bataduleta u second hand, ali je personality manekena koji je nosi neprocenjiv. Pred vama je 6. deo slagalice zvane Drumopisi, dok ekipa željno očekuje i 69. Danas smo konačno uspeli da prebacimo ukletih 17 km i prispeli smo u jedno simpatično mesto internacionalne klijentele, mesto gde se L misteriozno pretvara u Lj, tako da ako naručite limunadu u nekom od objekata, možda vas neće razumeti, ali i mesto na koje je zbog par stvari čak i Island ljubomoran. Dobrodošli u Sijerinsku banju. Sijerinska banja je gradsko naselje u opštini Medveđe u Jablaničkom okrugu na krajnjem jugu Srbije u podnožju planine Goljak. Nalazi se na 50 km od Leskovca i 15.270 od Melburna, čime je ukrštenjem preko okeanskog i balkanskog šarma dobila na posebnoj aromi, koja iz dana u dan privlači turiste sa svih strana sveta. Na lokalnom referendumu iz 2014. godine, 7 dana nakon istorijske fudbalske utakmice Srbije-Albanije u Beogradu, 55% stanovništva se izjasnilo da je dron trebalo da proleti iznad stadiona Partizana, dok je 45% ostalog stanovništva bilo oštro protiv. To je dovelo do velikih tenzija i nemira među lokalnim življem, koje je rezultiralo eskalacijom nasilja u samoj banji, gde su, po rečima preplašenih očevidaca iz inostranstva, u unakrsnoj paljbi letele tulumbe i sarme na sve strane, ucveljen gejzer je u znak protesta prestao da radi, dok je on i dalje bezrezervno zapošljavao. Pretežno 90-60-90 proporcije ili 700 vajfreta za jači pol, molim lepo. Elem, zbog neočekivano ogromne reakcije naroda na ishod referenduma, lokalne institucije bile su zatečene i nespremne da odgovore na revoluciju koja se događala na ulicama, pa je nedovoljno pripremljena albanska žandarmerija usled nedostatka suzavca prskala srpski narod u kišeljenim limunadama, dok je druga strana energično odgovorila glavicama kupusa i novim kontingentom već pomenutih sarmica. Dobro jutro.
Jutro nakon velikog incidenta, cene tulumbi i baklava skočile su za 100%, dok je srpski deo iz revolta prestao da isporučuje raritetnu jabukovaču u proalbanskim ugostiteljskim objektima. Kada su te informacije i slike stigle do centrale, iz Beograda i Prištine upućen je hitan dekret lokalnim vlastima. U to vreme premijer Srbije, a danas premijer, predsednik, košarkaški trener i epidemiolog Aleksandar Vučić i kosovski lider Edi Rama bili su preneraženi kako su sve oči javnosti odjedanput bile uperene u ovo malo mestašce na jugu Srbije, čime je njihova međusobna pljuvačina pala u zasenak. U gnevnoj naredbi navodilo se da se nikakav incident u budućnosti više ne sme ponoviti, jer su oni ti koji bi trebalo da budu na televiziji 24 časa dnevno, kao i to da oni i samo oni imaju prava da se javno prepucavaju, svađaju, mrze i mire. Lokalnim vlastima su ruke bile vezane, pa su cene tulumbi i baklava vraćene u normalu, dok je i raritetna jabukavača opet krenula da se eksportuje, pa je život nesmetano mogao da nastavi svoj tok dalje. Sijerinska banja je uvučena u klisuru, okružena raskošnom, koloritnom vegetacijom, dok je klima subalpska. Banja posjeduje preko 20 izvora mineralnih voda različitog fizičko-hemijskog sastava i temperature od 32 do 72 stepena po Celzijusu. U banji postoje mesta kroz koja unutrašnja vrelina zemlje preko ključanja mineralnih izvora izbija napolje, a pošto je Jablanički kraj poznat kao vulkanski predeo, ovi mineralni izvori izlaze iz andezita, odnosno vulkanske stene koja je nastala izbijanjem lave iz dubine, pa se po površini slivala i skamenjivala. Ovi izvori predstavljaju besprimerno prirodno bogatstvo, a zona istih zauzima površinu od 3,2 hektara. Sijerinska banjo, noća sam te sanjo. U Sijerinskoj banji se od 1998. godine organizuje manifestacija Gejzerske noći, koja traje 2 nedelje, a zatvara se Svetoilijskim saborom. Prvobitna ideja bila je da se osmisli lokalna banjska slava kako bi se meštanima i gostima obogatio društveni život i u svojim prvim godinama je organizovala turnir u malom fudbalu, kao i takmičenje koje su bodybuilderi širom ove opštine ostrašćeno bojkotovali. Šah. Banja je takođe poznata po lečenju raznih bolesti u specijalnoj bolnici Gejzer, koja obuhvata najsavremeniju opremu za hidroterapiju, kineziterapiju, elektroterapiju, terapiju blatom, inhalaciju lekovitom vodom. Takođe ovde se leče reumatska, ginekološka, kardiovaskularna, kao i oboljenja krvi, organa za disanje, digestivnog trakta i metabolizma. Naročitu lepotu i atrakciju i ono po čemu je ovo mesto svakako najpoznatije jesu gejzeri tople vode, unikatni na celom starom kontinentu, pa i šire, čiji vodeni stup dostiže visinu od 6 do 8 metara, do kojeg se nalazi i novoizgrađeni kompleks manjih bazena i fontana. Na svojoj ovoj lepoti koju nam je neko nesebično dao, trebalo bi da budemo duboko zahvalni, da uživamo u njenoj osnovnoj nameni, da joj se divimo, a ne da pravimo šmekerske krugove nabeđenog hoda oko gejzera ili selfije gde mlaz vodoskoka izbija iz natrćene guzice. Ja nisam Dalaj Lama pa da sad držim seanse mudrosti, ali nije tako teško shvatiti da bi trebalo da budemo ono što smo dobili na samom rođenju, a posle učili kroz porodično vaspitanje, pa od strogih, ali znanjem i pravičnošću potkovanih učitelja i profesora, a to je da nikakvi ekstremni pogledi na život ne bi smeli da imaju uticaje na naš kako posmatramo i kako se ophodimo sa ponametnutim dogmatima različitim od sebe. Jer koji je to valjan razlog da ne kupimo hleb i kolača od Albanaca kad ih već prave najbolje? Zašto da oni ne kupe našu rakiju kad je već najbolja? A i da nije, kome ćemo i šta dokazati ako podignemo 3 prsta na trgu Bana Jelačića u Zagrebu? Šta će oni jadni postići ako urlaju za Don spremni i Srbe na vrbe? Većina ljudi je davno zaboravila da kroz to odrastanje koje je na veštački način bilo zadojeno mržnjom sa svih strana granica, koje je bilo podsticano nakaradnim vrednostima koje se i dan danas serviraju akutnim ispiranjem mozga na televiziji i internetu. Većina ljudi je bilo koje strani da pripada davno zaboravila da mimo svih netrpeljivosti, problema, nesrećnih ratova, gubitaka, trauma, vi ste počeli, mi smo ovo, oni su ono. Ljudi su usled pomućenog razuma, vlastitih ambicija, prebrzog života i podsvesnog primanja svakojakih toksičnih informacija zaboravili da iznad svih tih religija, zastava, boja kože, materijalnih statusa, uspeha u karijeri, najvažnije je biti čovek, svete moj.